Ti gotinên me ji xayîn, xwefiroş û bêbextan re nînin. Ji ber ku ew neyar û dijminê însaniyetiyê û niştîmana me ne. Lêbelê divêt baş bêye zanîn ku ew ê ku li hemberî tekoşîna rizgariya netewî gelê Kurdistan rahişt neçeka û rawestîne roja wan tê ku ewên yekô ji nav axa Kurdistan bêne derxistin û fermana wan wê timî li dar be. Gercunta bove devi, tanguti ving biterevi, Gojunta bove devi, tanguti ving biterevi. Nedunezi tege berbi, kesna beja rahmet tebi. Nedunezi tege berbi, kesna be ve rahmet tebi. Parasone, une kuchik bone yar, khalil sari dil gamara. Une kuchik bone yar, khalil sari dil gamara. Irak ta İran el herçer aliye Kurdistane. Irak ta İran el herçer aliye Kurdistane. Rakirin alajiyan, mita çavber dabastane. Rakirin alajiyan, mita çavber dabastane. Aylo mito pari خشو پیشاوه تدخمار شو لومی تو پاری خشو پیشاوه و دقار شو نبی وقت لیستار شو جیه و بخوا قبرار شو نبی وقت لیستار شو جیه و بخوا قبرار شو ای لومی تو پاری خشو پیشاوه تدخمار شو لومی تو پاری خشو پیشاوه و دقار شو نبی وقت لیستار شو جیه و بخوا قبرار شو نبی وقت لیستار شو جیه و بخوا قبرار Ti gotinên me ji xayîn, xwefiroş û bêbextan re nînin. Ji ber ku ew neyar û dijminê însaniyetiyê û niştîmana me ne. Lêbelê divêt baş bêye zanîn ku ew ê ku li hemberî tekoşîna rizgariya netewî gelê Kurdistan rahişt neçeka û rawestîne roja wan tê ku ewên yekô ji nav axa Kurdistan bêne derxistin û fermana wan wê timî li dar be. Gercunta bove devi, tanguti ving biterevi, Gojunta bove devi, tanguti ving biterevi. Nedunezi tege berbi, kesna beja rahmet tebi. Nedunezi tege berbi, kesna be ve rahmet tebi. Parasone, une kuchik bone yar, khalil sari dil gamara. Une kuchik bone yar, khalil sari dil gamara. Irak ta İran el herçer aliye Kurdistane. Irak ta İran el herçer aliye Kurdistane. Rakirin alajiyan, mita çavber dabastane. Rakirin alajiyan, mita çavber dabastane. Aylo mito pari خشو پیشاوه تدخمار شو لومی تو پاری خشو پیشاوه و دقار شو نبی وقت لیستار شو جیه و بخوا قبرار شو نبی وقت لیستار شو جیه و بخوا قبرار شو ای لومی تو پاری خشو پیشاوه تدخمار شو لومی تو پاری خشو پیشاوه و دقار شو نبی وقت لیستار شو جیه و بخوا قبرار شو نبی وقت لیستار شو جیه و بخوا قبرار Ti gotinên me ji xayîn, xwefiroş û bêbextan re nînin. Ji ber ku ew neyar û dijminê însaniyetiyê û niştîmana me ne. Lêbelê divêt baş bêye zanîn ku ew ê ku li hemberî tekoşîna rizgariya